Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ngo gikomeje guhahamurwa n'umutwe wa M23. Kuri ubu uyu mutwe wa M23 mu gihe byari byitezwe ko uyu mutwe ugomba guhagarika imirwano ndetse ugashyira intwaro hasi ukanasubira inyuma uva mu bice wigaruriye, ngo siko ibi byaje kugenda kubera ko uyu mutwe ukomeje kugenda urwana intambara y'inkundura ari na kugenda urushaho kwigarurira ibice byinshi bitandukanye muri teritwari ya Masisi na Rucuro. Kuri ubu abasirikare ba FARDC ngo batangiye guhahamurwa n'imirwanire y'uyu mutwe wa M23. Ni amakuru aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko abasirikare ba FARDC batangiye guhunga mu gace ka Kanyabayonga bikanga umutwe wa M23. Abaturage barakaye batangira kwita igisirikare cya Kongo FARDC bigwari nyuma yo kubona ko aba basirikare bari guhunga ubutitsa bikanga uyu mutwe wa M23. Ngo biri kugaragara ko iki gisirikare cya FARDC kiri guhunga gisiganwa n'abaturage, ndetse iki gisirikare kikaba kiri guhunga ndetse kigatanga n'abaturage imbere kubera kwikanga uyu mutwe wa M23. Ngo biri kuvugwa ko uyu mutwe witeguye kwinjira mu gace ka Kanyabayonga kari gaherereyemo ingabo nyinshi za FARDC. Ku rundi ruhande Majoro Gakara wa FARDC wari uyoboye ingabo mu gace ka Murambi yatorotse igisirikare cya Kongo yiyizira mu mutwe wa M23. Kuri ubu bikaba biri kuvugwa ko Majoro Gakara yiyunze kuri uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 ndetse n'abasirikare bose yari ayoboye. Igisirikare cy'u Burundi cyanyomoje ikinyoma cya FARDC k'abasirikare bacyo bagabweho igitero n'umutwe wa M23. Aya ni amakuru akomeje guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona amakuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Reka n'abatindiye dutangirane n'iyi nkuru. Imirwano ikomeje gufata indi ntera hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC gifatanyije n'imitwe yitwaje intwari irimo na FDLR muri teritwari ya Masisi na Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki 8, abasirikare ba FARDC batangiye guhunga bava mu mujyi wa Kanyabayonga uherereye muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru dukesha imboni yacu iri muri aka gace ka Kanyabayonga avuga ko abahatuye batangiye kugira igihunga bitewe nuko umutwe wa M23 ukomeje kuhasatira, ariko ngo bagatangazwa no kubona abasirikare ba FARDC aribo batangiye guhunga mbere yabo imirwano itaranahagera. Aya makuru akomeza avuga ko nyuma yo gufata Kibirizi muri teritwari ya Rucuro, umutwe wa M23 wahise ubona inzira werekeza mu gace ka Kanyabayonga muri teritwari ya Rubero. Bikaba byatumye abasirikare ba FARDC batangira gukuramo akabo karenge M23 itaranahagera. Aba basirikare bagaragaye burira amamodoka, abandi burira amapikipiki bakuramo akabo karenge kubera kwikanga ko umutwe wa M23 ushobora kubagwa gituma isaha iyo ari yo yose. Abatuye muri ako gace barakajwe cyane no kubona abasirikare bahunga mbere y'aba baturage, kandi aribo bashinzwe kubarindira umutekano, aho barimo kwitotomba bavuga ko igisirikare cyaba ari ibigwari. Imirwano ikomeje gufata indi ntera mu gihe byari byitezwe ko ku munsi w'ejo hashize ku itariki 7 umutwe wa M23 wagombaga guhagarika imirwano nk'uko wari wabyemereje i Rwanda muri Angola ku itariki 3 Werurwe mu mwaka wa 2023. M23 kandi ivuga ko yo ifite ubushake bwo guhagarika imirwano, nyamara ngo igisirikare cya Kongo FARDC gifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro bakaba bakomeje kubagabaho ibitero. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku munsi w'ejo, Majoro Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, yavuze ko umutwe wa M23 utakomeza kurebera ugabwaho ibitero, ahubwo ko nawe ugomba kwirwanaho ndetse ukarindira umutekano abaturage batuye mu duce uyu mutwe ugenzura. Ku rundi ruhande mu mirwano yahanganishije ingabo za FARDC n'umutwe wa M23 mu gace ka Murambi byaje kurangira Majoro Gakara wari komanda muri ako gace yiyunze ku mutwe wa M23 we n'abasirikare yari ayoboye. Agace ka Murambi gaherereye muri teritwari ya Masisi
mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Karuba. Agace ka Murambi kakaba gakize ku bworozi bw'amatungo magufi n'amaremare, hakaba hari n'inyubako nyinshi z'umuherwe witwa Gasuku. Ifatwa rya Karuba na Murambi risobanuye ko umutwe wa M23 ukomeje kugenda ugenzura teritwari ya Masisi. Kuri ubu ngo 80% bikaba biri mu maboko y'umutwe wa M23, bikongera kandi guha amahirwe uyu mutwe kwigarurira ibice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Karehe muri rusange. Nk'uko amakuru aturuka ngugu abivuga, ngo imirwano yahanganishije umutwe wa M23 n'ingabo za leta muri Murambi yatangiye mu gicuku ahagana mu masaha 10. Nyirabayazana akaba ari ingabo za leta zagabye ibitero mu bice binyuranye bihana imbibi n'uwo mujyi, ubwo ingabo za M23 zasubizaga inyuma iza FARDC zigahungira muri Murambi. Inyeshyamba za M23 ngo zahise zifata icyemezo cyo kuzikurikirana. Mu mafoto yacicikanyije ku mbuga nkoranyambaga yerekana ingabo za leta zihunga n'amamodoka ndetse n'amapikipiki zisa nkaho ziri kwirukanka zihunga umutwe wa M23. Kuri ubu kandi amakuru aravuga ko wari ukuriye ingabo muri ako gace ka Murambi yahise yishyikiriza inyeshyamba za M23 n'abasirikare yari ayoboye gusa, yaba ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse na FARDC bakaba bakomeje kugenda barebana y'ingwe. Ku rundi ruhande, igisirikare cy'u Burundi cyanyomoje amakuru yari yatangajwe n'igisirikare cya Kongo FARDC k'abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bagabweho igitero gikomeye n'umutwe wa M23. Aya makuru y'iki gitero cyari cyahimbwe na FARDC ku munsi w'ejo ku wa kabiri, aho cyari cyavuze ko abasirikare b'u Burundi baherutse kujya muri Kongo bagabweho igitero n'umutwe wa M23 mu gace ka Mubambiro. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi SP Colonel Biyereke yamaganya aya makuru yahimbwe na FARDC avuga ko icyo gitero nta cyabayeho. Ahakana iby'aya makuru y'ikinyoma cyari cyahimbwe na FARDC, SP Colonel Biyereke yagize ati nta kibazo na kimwe turahura nacyo. Abasirikare b'u Burundi bageze muri Kongo mu mpera z'icyumweru gishize, abakomanda 100 bageze i Goma mu cyumweru gishize, barimo 30 bagiye bagera i Goma n'indege ndetse n'abandi 70 banyuze inzira y'ubutaka banyuze ku mupaka uhuza Kongo n'u Rwanda ku Gisenyi. Ngayo nguko rero ayo ni amakuru akomeje guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates uba twabateguriye, icyo usabwa no gukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona amakuru tugenda tubagezeho 5 kuri 5.